Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jednu divnu tortu, bomba tortu sa orasima, keksom i karameliziranim šaumom od bjelanaca. Ova torta je mnogo fina i ukusna i mnogi je izbjegavaju samo iz tog razloga što u originalnom receptu ne idu pasterizovana jaja. Ovaj recept je sa pasterizovanim jajima, tako da ste sigurni da možete da je jedete, a da nemate strah od salmonele. Nadam se da će vam se svidjeti. Za koricu će nam trebati 3 jaja i 3 kašike šećera. Ovo ćemo mutiti mikserom dok se jaja ne napušu i ne posvijetli. Treba će vam možda koji minut duže da mutite zato što nema puno šećera pa se sporije jaja muti. Dodat ćemo 100 g samljevenih oraha, 1 kašiku brašna i pola male kašičice praška za pecivo. Ovo ćemo sve izmiješati. Istrešćemo u kalup prečnika 24 cm kojim smo obložili samo dno papirom za pečenje. Poravnajte i pecite na 200 stepeni 10 do 15 minuta, opet zavisno od vaše revne. Ova korica je dosta nježna i mekana, tako da ne treba puno vremena da se ispeče. Vidjet ćete, pečena korica je na dodir onako dosta mekana, ali vidite da je pečena. Ona će se poslije još malo stisnuti. Za prvu kremu treba nam 6 žumanaca i 150 g šećera. Ovo ćemo malo izmiješati žicom i kuhat ćemo na pari. Kada nam voda proključa u šerpici, stavit ćemo ovu zdjelicu sa žumancima, smanjit ćemo temperaturu na srednju, u mom slučaju je to 5. Gledajte, voda ne smije dodirivati dno ove zdjelice. Žumanca ćemo pasterizovati nekih otprilike 5 do 7 minuta ako vam je zdjelica sa debljim ivicama. Ako vam je tanja zdjelica, otprilike će vam trebati 3 do 4 minuta. Gledajte da ne pretjerate sa ovim kuhanjem žumanaca, jer ako ste ih previše držali na temperaturi, poslije može da se osjeti miris na jaja. Žumanca treba da su topla, ali ne skroz vrela. Nećemo ih hladiti, odmah ćemo ih mutiti mikserom nekih otprilike 1 do 2 minuta. Za to vrijeme dosta će da se prohlade, ali se neće ohladiti skroz. I ne moraju, jer ovo ne treba da nam bude jako gusta krema kao što bi inače pravili za torte. Dodavat ćemo malo pomalo od 200 g putera omekšanog na sobnoj temperaturi i mutit ćemo dok ne dobijemo onako finu glatku kremu. Povremeno sastružite ove ostatke sa zidova zdjelice da se sve fino sjedini. U to ćemo dodati 200 g mljevenih oraha i ostavite ovo sa strane. Treba nam 200 g mljevenog keksa, ja sam koristila digestiv, možete koristiti i plazmu, i 150 ml soka od naranče. Možete koristiti svježe iscijeđeni sok ili iz tetrapaka kako više volite. Ovo sve izmiješajte i sad ćemo sve spojiti, znači i keks i orahe i ovu kremu sa žumancima. Miješajte dok ne dobijete onako finu glatku smjesu, dok se svi sastojci ne sjedine. Ovo znači sve bude jako brzo gotovo jer ništa ne trebate hladiti, krema ne ide dalje na hlađenje, odmah ćemo je staviti preko korice. Istresite svu smjesu i poravnajte. Pošto se radi o bomba torti, vi možete naravno sada i oblikujete da bude okrugla, ovalna, kako god želite. Ja nekako više volim ovako da je poravnam. Ona ide sad u frižider dok mi spremimo drugi fil. Za drugi fil ćemo pasterizovati 6 bjelanaca sa 12 kašika šećera. U tih 12 kašika šećera ima 160 g i 1 kašiku limunovog soka. To ćemo kuhati iznad ključale vode, znači opet vodite računa, voda ne smije dodirivati dno zdjelice.
Kuhat ćemo nekih otprilike 5 do 7 minuta ako vam je zdjelica sa debljim ivicama. Ako je tanja, kuhajte ili 3-4 minuta ili smanjite temperaturu na trojku pa kuhajte 5 do 7 minuta. Operite ruke pa dotaknite smjesu, ona je ovako kad provrtite prst dosta vruća, nije skroz vrela ali je dosta vruća i nju ćemo odmah mutiti. Mutite mikserom otprilike nekih 5 do 7 minuta dok ne dobijete čvrst šaum. Budite strpljivi, ovaj šaum se, pošto su pasterizovana bjelanca, sporije muti, on će se umutiti, bit će jako čvrst, samo će vam možda trebati malo više vremena, pa budite strpljivi da to fino umutite, da poslije ne bi smjesa curila sa kolača. Vidjet ćete da je ovaj šaum dosta i stabilniji i nakon što prenoći bude onako čvrst, ne ispušta tečnost. Ovo ćemo ostaviti sa strane, znači vidite kad podignete zdjelicu, ova smjesa ne smije da se pomjera, ako se pomjera nastavite još mutiti. To ćemo ostaviti sa strane dok spremimo karamel. 6 kašika šećera ili 80 grama ako vam je lakše da vagate, otopit ćemo dok ne dobijemo svijetli karamel. Gledajte da ne pretjerate sa ovim, vodite računa da i nakon što skinete sa vatre da će ovaj karamel nastaviti da se kuha. Znači neka dobije finu svijetlu boju i dodat ćemo ga u šaum od bjelanaca. Ja, pošto sam morala da premjestim kameru, pretresla sam ovaj karamel da bi mi se prestao kuhati u šoljicu. Vi to ne morate raditi, znači direktno iz one šerpice dodajte karamel postepeno u ovaj umućeni šaum i mutite dok se sve fino ne sjedini i dok ponovo ne postane čvrsto, pošto će se malo razrijediti kad tek budete dodali karamel. Znači nastavite mutiti otprilike 3-4 minuta dok ne dobijete dosta čvrstu smjesu. Odmah ćemo istresti preko kreme i naravno opet vi možete da poravnate onako kako vi želite. Svjež kolač isjecite na željene komade i nakon toga ga držite u frižideru. Možete ga jesti odmah, znači ništa ne treba da se stišće. Dosta je onako kremast i jako ukusan kolač. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se torta svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima. Pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na gledanju, hvala vam puno na podršci koju mi pružate, zaista mi mnogo znači i do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.